Hapapan pau ya kajing sokya ya kajing mi madan biang jeng kinong trei ka 108 kibadan hapo ka Shatri Megalia EMRI Workers Union u ameli kamolai ba proses di saukme ulapan pau ya kajing sokya kajong u halor kajing mamla ban kam ka company GVK EMRI ha ka bau labu kajing kentui ka sarkar jela ba ka dei ban phaidien bat perkhat bha na ka banta kajing bha ba ki pai ba ka jela kinyo ban priang ya kajing sakri jong kinong trei ka 108 kani kalawan hadian bo niu num ikmat ula sakhi jan man la kapor jong jimi badan kini kinong trei ka 108 bandawa nak sarkar hakabai de bat ka hok kejengki bak sarkar jela ka de ban simti hi ban prinya no namar ka bajubai tingka khat arkul manaus nam hanrei ka jingdon ka company GVK EMRI ka long bani rap siu tulom Shushu ba proses sulong bak sarkar jela leng ba menteri ka ka koi ka khia uladon kam ban khot ekren ye kini kinong trei ka 108 sakami jong jingkren khnang ban wa dikilat klinti nak manta ban wengno ya kani ka jinge bat ulapun pauru bak sarkar kladon kam ban thung da ka export committee ba hatu ka jingdawa ban prinya no hi da sarkar ka biang niam Wei bah wei jinge bak jingker pal jong kham tam ya ka jingdawa jong mata jong staff 108 skoma ban sim khia nam na ka banta jong kini jangki na ka banta staff jong 108 namar isha ya ka service isha ka jing service ka bagi ai na ka jong staff jong 108 ka alap dong bagi ke ka kamu bagi ke long ka bakhia hado kata ban nga so komen ban ola ban ong na ka jong aro ki don gi kis abang nga phone ni 108 kalau immediately hi nak kalian ngejong ki kelas step in immediately hi nak kalian kilawan pan ai service la ka dia po shalong de so go tiru ni i ka mi ka jing i menta ya ka intri stom ja staff jong 108 bat kai ngabang ka baman nak kalian ngejong ka long sokhia bat bang tieng yo menta ka long ba lagi 108 ki sangat terekam dengan ngabang tieng ka long ngila bendu sibun ki men sembrio la sibun ki men sembrio namar ba la kalian ngejong ki mi yo pan ai ka jing rap ka ba marmar Behani kesini 108 apa pang mono 108 naik phone ambulans kelaban slam berwan 108 mentah-mentah tak ada mentah selong dan sebar selong dan goti dengan nak kalian juki kelaban service bahan dengan jingger part jungha kalong yang sarkar dong kat ni bista 108 kala ai kaji ya service bahan dan perkhalam nak jongki perkhalam ke yang sem jongki khang benda kalian juki akin dia ban ai kaji syakri bahab hatam nak benda jong agi pajba ke bah khamtam go pang bestom bag don kam jerap jongki ke jing dua jong 108 so bagadon ka mismanagement lakade ke benda kade bersabar sepak don ka mismanagement abang mismanagement ka jikam biang na borok kalian deh bom biang nak kalian juki staff na po mata ki hap nak kalian juki ke long ba ken hap ban expose ban pen pau sabar ya ka ji bom biang jokan management de hang ni nak soka ka hap stu ba mana ta hal pun ngalapun kan kam ne kan tien ke long ban reconsider hang ni ka pau syai ban nak kalian ka GV ki ne ki embri ka la feel ban penya ya ka 108 haba ka la feel nak kalian jong sarkar ka don kam ban perkhat mai ka don kam nak kalian sarkar tong ngidon mata nak kalian jong ka health department lagi jong ki benta te la ban kalian sarkar ka ban kam form do lagi jong society ka society ban petik mata nak benta nak ban penya bi irenti ha ka bede bagini ka bagini 108 dan di staff jong ka 108 makwa ban kalian jong ka meeting ka de bandon hakalian ju health minister dan kat parki bagi staff jong 108 kai ka solution ke ba ke laban sim bon beng no amtasnan ya kan ka jinge jong ki staff jong ka 108 pat nge scam kan ka jinge ka jinge mangi kendo ngaju ong kan ka jinge ka long temporary kam de permanent solution hi dong round table talk tengah kuat nak kalian jangan kalau kentu yang mata health minister babat ya health department on khot penyakren mata 108 sit around a table nak kalian 108 pada kalian health minister ban find out ke solution ai ke solution habam dan permanent solution kam don ke direction kam don mata kalau kam don mata vision nak kalian ke sarkar tigi problem kimi shimi Dai menta don kam find out menta lasting solution ka lasting solution ka sarkar hi immediately nak kalian ngejongkan bahkan form bahkan buat nak committee juga expert pikini ki expert ke hang ni menta can find out hato kan ni ka jing dawa nak kalian ngejong 108 berarti sarkar ka kalau flexible em kalau hato kalau flexible em kan ni to ti kalau possible em kan ni kan happen find out menta ki expert
Dia berabuk expert pada kan expert kita syong perkat ke advice ya ke sarkar bakal long hakan hukum. Te kementerian kebasa hi nak yang kejonga kerpat sarkar belum serius. Halo kejing kenjo jong kecela show maumer basan post nem jong kejing yo ya kecela bapura nak kaliang ba proses ulapan pa bo yo I baki don sibun tang kejing e bat kejing duna sudah lajan habaro kiliang la kalong hakatan kepuli putih ni hakatan kakoi kakia bat kum juru hagi wedi kitna trikam jong ke sarkar celah. Pi mendak jela je mekira jingi kala ya san post nem. Bayak ngila I hang ni singa bayak san post nem si bon kejing ka sumpai kejing sudah. Mereka jingkeli bami mentah kalau hanur kom ban takil yakini ke problem after nada. Awangi pai mentah to first time kami sekhmat kom to ke jong I juga naik ke adak kom to. One SSC teacher. PKSC teacher kalau kat ege kalau ke bah nak nong ngasko pangdut bharta terus nei bhado kata ngasokhia bado kata aban nak yang jongki nak yang jong kalong man nak ke quarter man la kekuatan ni man la banyo tulap hab baniki tiga long ke basungsi hadu kata bar ke benda kali juga ngasulengo ada hadir malaiki dia tulap damiki kami tulap pi kamu san mata ka salary jong ki teacher komno bugin sol ini ka salary jong ki teacher komno bugin sol ini ka tadi jo as fast term bat ki we pi kal haban find out tidak sarkar mata kadon bisa sijar praspa kro nam tak infrastructure tengah mesko kanum don problem nak mata ka salary nak mata jong ki teacher la ka fast term bar SSC kumju dia kan juga puang I hakini ke sengi mata baik ke jingi mata kamanda hakini ke sengi mata ka load shedding mata por uslap ula jurha uslap tekan jisli lo kadon ka basngolngo mata kan uslap kan jisli ka uslap ubang iyo hakani ke ti mata along access ka lait ke bang iyo aling bajong mata jong aling bajong teng mila iyo ka jing syah ka bumlong mata ke kom surplus ti berapa dengan jing uslap kan ni mata pi sungut ho mata dah lihat jing ni hab explain ke dot sedeng kasun jing sinja ke mi syahmat ban ke ni ke jing syah kalong sun post nem balengi mar ni ke jing ya ki adon makin nakali yang jo jong engineer ki bagi don kila don lupa bat ki ya ka solution klang benda kali jing ni mar chu lo seding para ka jo ko kampung san menta ha ka badai ba jing simram jong ka power department nak benda men kerja ni MCL tidak skop ya ka jing kan ka joki ka jing simram jong sarkar kala syai ba yang mot MCCL baik mata ke MCL ngabra kota ke sarkar ko bang ke joint venture be hadu mata kata ke joint venture kam pada sko kai company ke bantik awam la ke joint venture ni par ke basko to ngiso kemen ke sarkar ka ong bang ngin ai ke jingrap ngin ai ngin si ke tulop jongkin jik staff MCL ngiso kemen de mata pada ke ni ke benda ke basa ka ngin HP ke lasting solution because lasting solution in the sense ka ngin hapan pendikena ke sarkar bona find out bakatiga semen fakti ke di banian pada ka juru kom kan hanur kom kan take care na mata ke staff jong MCCL mangi sutu ong tai staff kila bon ha ke staff ki depend ke sarkar kan ban find out kai ke solution ban berkat na mata ke staff mar ko kamungsan mata kalau ha berkat na mata ke sardi jong ki to sarkar si to sipol kala ban kerja ndai long run hi sarkar kan kanumla Dek ai badon nak dekat puan mata nak liang jonga kembang meneh kesan pengilai poison post nem pakap solusi kala solusi haduk kata-kata